Mondol ARO tum aron repen longle pata kipi lapen potta ke claimant pen tangka ke hang ang thek jongsi longlok politi suspension kali direct terminate dismiss that pupu kachipara lang thei lit songrong phar ke pangdak Karbiang long East West Hawar ke parlo long pli ARO circle along Mondol ARO tum longle pata kasalamamen pen tangka amegadang kipat he joini aron repin pen kalili kalanglang ki claim tap ki claim pru ajoini si Karbiang long hawar ke ongdung adimalong along le philang ke UP Bihar Bangladesh lapen West Bengal along repen nagachongbir akeng sang asotum si non ke long le pata land rights dolablo pudamle lasi ARO ASO SK Mondol atum long le pata ki claimament pen rong rup atokano kedo kiduk det arwara tumaphan tangka kirung tabasai langno kachuklem aot chelarli lapen ingtonte pulote asakori pen amatsi dismiss mate direct terminated pu usi mati jonga chekluni phaing kora circup arni dipu arboretum cum craft center along Karbiang long termas council lapen PGR VGR eviction aputhak kachasong asongja pu songja piatum angbong kachingki kachingwaya hot kachiparai mate resolution kedengalam thi Karbi a ove kimi asongja pu lit songrong phar soda kalam thi pangdak tanglo atheke Karbiang long East West Hawara dangpi Dipu Revenue Circle Silunijan Revenue Circle Puloni Revenue Circle lapen Dongkamakam Revenue Circle ARO SK Mondol atum kedam tang ajak ding kluipen ang tan pen kebang ke ongdung kebe ke checking sang so tumaphan tangka maha ani kapat he joini aron repin penta longle pata kasalam pitap mate illegal land pata issue ke dokok ajoksi kebe ke che so tumarideng along non ke longle pata pachi ot cry lasi non pini penan par ke ARO SK Mondol atum lapusana salang no ingtonra cheresi ke milo kali politik moke Karbi Kse hijon angbong pusita ning chorjok plodang jiputa Karbi ove kimia songjapo let songrong phar lamthe than paklan News Desk Report News First Karbiang komane jong sinut baka Mondol komane bang sinut SK komane bang sinut ARO jong si tangka sikai si pata ke ena menpen longle phelanga menpen jong si circle fees ke dam man jong si tangka sikai sike hangro polota immediate campaign apinoi ani sibena mo se sakuri kan thani lak suspension dali direct dismiss iklan poni la bangke pini la dak bang ceparai pon solam bang nasi Karbiang long atokano ke dokar bira jong si mane jong si pata ke claimant ben kapangkre pata ke claimant jong si tangka ke hang pulo tang pe hala so banga anu tinna nali tum ning chibik noi birta pikno social media long tame upload noi complaint pinoi la bangke ani sibena mo si Mondol tame SK tame ARO tame baddu noi e circle fees on ke claim asai ki bane ani sibena mo si la ke ka dismiss asai bang deng pona pola pen komane parok pen tangka ke en tang ho aron pen pata kipi duplicate ke claim longle pata kipi chong hu longle list kipi ka chong hu pola hai longle phelang alam ki na jong se claim chong hu do pola bangta ani si beta bang sela bangke dismiss pon pola pen dismiss pon pe pola ta ke nili tumasi rat pen ka chesong ma patu bon si hala so alam rai bangke pini ke deng pon bangla si rar phansi ka do we bangke rat phan pachini lo